Ginagamit ko bilang isang stress reliever ang Mex10 Coffee. Di ako napapagod kahit ano ang oras at anong layo ng binibiyahe ko. Ito yung kape na nakakaalis ng pagod at saka gamot pa. Kape na kaya kang ipaglaban. Mex10 Herbal Coffee. Ako po si Vance Lamba, Regional Director ng Davao Region. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, ito'ng alternatibo formula. Doc F, ito alternatibo formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mixed and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Blended learning is a way of teaching that combines... Sa ilalim ng New Normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform. Those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, There will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon ay hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. with blended learning, We are offering opportunities for children to continue their studies and their learning. A message from PCOO, KBP, and this station. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga isyos. Pakangagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story nagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita, atuyen ti angkorman nyo. Naimbag nga bigat tayamin nga sangapada, aldaw ti Martes, 11 ti mabilang ti bulan iti Agosto tawen na 2020. Ingkami manen ni isang bay iti sabali pa parang ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Aga dadanggay tayo nga na ti oras ti alas 7 tapno di kasagit inte manen idano dagiti kabarwanan nga damdamag iti Pagilian kang runan na iti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Kablaon da kayo iti naimbag nga bigat yo amin na sangapada dagiti dumdumngeg iti radradyo da iti free channel tayo 639 kHz ken kasama ten kadagiti agbuybuy ti Facebook live tayo ti YouTube channel ti Twitter account ken ti live streaming tayo dagiti mabalin yung pang denggan kada kami apong kakailyan. Makadkadwaming agserbi ti biyang ti Technical Department ni Engineer Marca Tuliao, Supervision ken Direksyon ni Station Manager Roda Sadjan, ken toy numutoy biyang ni Ronald Domingo, ken magkitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Okay, hanga kompleto ti programa tayo gagayem kinabsat no saan nga kumablaaw ti partner tayo. Yes, good morning partner. Good morning, partner. Ken syempre kariti amin nga mangtatrabay ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga dadoluan iti nagaget na singpet na anos managayat kan managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office, si dadoluan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal. Tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. Ketita ti rodan digiti papaulo digiti kang runaan nga damdamag itatang bigat. Dagiti kang runaan nga intay idasari ti daytoy nga bigat iti Martes, Agosto 11. Napit dati may sakari tay tatapakaisentruan iti programa tayo dati naisangkat iti kalman nga Zoom press conference ngayon suwat ni Governor Matthew Marcos Manotok. Siyempre updatean tayo dati kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tamani po diti inrakurak tayo di kalman nga walo dagiti nakarekobre iti daytoy nga bigat ketaddan iti
iti sangapulo ket dua nga nakarekobre manipod iti nasaong sakit ken dagiti active cases laingan iti probinsya ket sangapulo ket siyam. So nakapinpintas nga damag napintas nga mapagsasaritaan. Ken idi laing rabii adda dati inyatnag ni Governor Matthew Marcos Manotok nga barong executive order ken sumagmanunto kadito iti intay mapagsasaritaan. So dati tata presscon idi kalman sumagmanulay nga paset dati pangyagtayo ken intuno bigat itultuloy tayo nga denggen dati tata presscon ni Governor ken idi kalman dapat dati na isangkat nga contact tracing seminar barbareng may padanon tayo dati panakiinuman tayo ken ni Dr. Norman Rabago dati mangidadaulo when dati tata health consultant iti when dati mangi 111 kidati COVID update iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So dayto iti kangrunaan ngayon tayo mapagsaritaan iti dayto nga bigat iti Martes, Agosto 11. Alawen ket kami to Roden Rugiana na gagayem ken kabsat nga iya padanon ti pakabuklan dagiti na isagana nga informasyon damdamag iti dayto nga bigat kalpasan laing kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Papagayam, may isa manan mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix iti intay mga gan. Anya, complete name mo tatay kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon kuya? Ako, di sir, farmer si mga diabetic ko, di sir. Bakterya di dyan, diabetic to. Ngam kano kayo nga nagsakit? Nanipod di July sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbarata ba, si sirata nanipod di minong. Hindi ko sir kat medyo nakapsuta kidi nga ko, nakamaka puti nga makabangon. After 3 days, marinalata la timbik sa ti resistensya sa napantibag bagi ko, dati kasal nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Yung mga karonda, ket agbirbi. Lukas ta. Okay, alaman na gagayem ken kabsat. Medyo ada depekto na dati computer ta partner. Isot aga po nang okay, iti dati nga kundaway. Mabalin nga iya padanon tansa dati apong Glen itatan ta pangayayosan ta dati computer ta ket aga kakat dati computer. Talagang kayat nansat maserbisan yan dati computer tan si ka bueno engineer. Okay, alawen na gagayam kinabsat nang tulo din iti oras alas 6:15 aga tultuloy ti programa tayo Sirmatan Ilocano kasanganan kaing kami dano deti sumagmamano paset detoy press conference ni Governor Macho Marcos Manotok idilaeng kalman kasagagangay intero den pasangbayan ni Apong Glen ni madin samet makontak ka partner na tap diti kasakat nasaysaya at okay na. Okay, iti aday tagundaway intay ro den pasangbayan ni Apong Glen kadagiti agundaway tapno padanon na daytoy trivia tayo daytoy nayon nga adal itatang bigat. Okay, okay na ba? Okay, Apong Glen naimbag nga bigat mo manen. Okay, naimbag nga bigat ti amin kadagiti dingding naimbag nga bigat mo kasamang Ronald Ken kasamang Irene naimbag nga bigat tay amin kadagiti Martes. Di trivia tayo itangal daw ket iti pagkaistoryaan ti Sarat. Sarat. Sarat tayo pati tagstag pa daya tayo. Di mo na nga naganti Sarat ket saan nga Sarat. Tinagan na ket Kabayugan. Kabayugan. Wen, ado nga minti bayug iti Sarat hindi mo na nga panawen. Di mo na nga tao dito yung lugar ket Minagel Bangat ket tay asawa na nga ni Sara. So agtipon dito yung naganda nga minili agbalin nga Sarat. Sara ken Bangat. Ken at anak dedi ko nga ni Garo na gana. Mapapati nga dagiti agasawa sipud pa idi awampay dagiti Espanyol iti lugar tayo. Ni Bangat ken ni Sara. Amuyo kadi nga ti Sarat ket nagbalin nga kabisera ti Ilocos Norte. Idi nagsina ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Idi 1818. Kalpasan ti may nga tawen imakar met laeng ti kabisera ti Ilocos Norte Jelawan.
nagbalim nga sentro ti Ilocos Norte ti sarat iti 1818 iti nagsina ti Ilocos region. May pagpanakil met ken napintas ken napnuan ti revolusyon ti pagkahistoryaan ti sarat. Umana nakipagpasyat da iti Basi Revolt iti 1807. May kadwa iti 1815 napasamak manen tayo sarat rebellion. Pinatay da ngamin ni Rosa Kawili nga kadkadwa ti padi ije parokyada ije sarat. Kitatan nagrebelde nagrebellion iti tattao. May katlo nagkilaban da manen ti Amerikano iti 1899 nga indagulwan ni Don Pepe Ber makalulo ni Bernard Verdeto. Wen siguro. Okay. Lulo na ti lulo na. May kapas, iti 1910, nagsublimet laeng ti Katolisismo iti Santa Monica Parish Church nga inlaban ti umili. Kalpasan nga natay ni Father Mariano Edralin nga Aglipayano. Deta, kabayugan tinagan na iti punganay ngem nasukatan iti ti San Miguel de Cuning. Nga ti kaya na nga sawen ket nabaknang nga pinagdagdaga, nabaknang deta nga daga iti sarat. Lagngem napanaganan pa iti San Miguel de Sarat. Nagbalin pa nga ilig iti San Miguel iti nabiit nga panawen. Aging nga nagbalin nga Sarat iti 1916. Sarat iso na iti 1916. Ita makita je monumento je ilig iti Sarat tay nakalatlatak nga ritemon kayo. Dahil iket mangipakita nga naturedda, napiksada iti amin nga pasamak iti laban ga lalo ti daili. Siyempre ritemon kayo alam mansuemon kasi lata handa nga basta-basta nga i-take down ti laban da. Talaga nga mangipakita nga isuda ket talaga nga palaban ti amin nga banag. Digita ti tagasara. Deta ti isang kabasin nga trivia tayo tangal daw. Tapay kumata at naadalyo. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye, Apong Len. Okay, bye-bye, Apong Glenn. Dadya nga rod, partner, at ni Apong Glenn, iti na panangi danon kada tayo, deto'y trivia, bueno, deto'y nayon nga adal, itatang nga bigat, deto'y pakasaritaan, ti Sarat, Ilocos Norte, nga tinagan na nga dati, ket kabayugan. Okay? Partner, hantan nga ibaybayag pa, hintay pa danon yan, digiti kang runaan nga intain sagana itatang bigat keta alisto ti oras magudwa manen ti oras ti programa tayo. Yes, kasama ang Ronald Keta no pay napipintas dagitay ipadamag ipadanon ni Governor Matthew Marcos Manotok nga impormasyon kidati naisangkat ti dikalman nga Zoom conference kaunaan nga panangisangkat ti gobernador kidati Zoom conference kasama ang Ronald rumbeng siguro nga updatean tan nga umuna dati nakapinpintas nga damag iti probinsya ta iti daytoy nga aldaw ket iti daytoy nga bigat at update pakasek na iti kaso iti COVID-19 iti probinsya ta ngayong Ilocos Norte ket nakapinpintas dati tata damag aputa iti agdama ket sangapulo ket duan dagitay nakarecover manipud iti 8 iti bigat ka kalman nga nairakurak ket sangapulo ket duan dagitay nakarecover iti nasaong sakit dagitay baro nga nakarecover ket ni INC8 INC11 INC12 ken ni INC13 alisto iti panagrecobreda kasama nga Ronald ken iti agdama ket nakaruardan karitay quarantine facilities nakaawidan karitay bukod dang pagtaengan kaputawanen iti risgupay iti salon at dagitoy ket kasiratay in rakura iti kalman ni Governor Matthew Marcos Manotok apaman nga datay mapalubusan nga rumwar dagiti tatanag positibo iti COVID-19 ket sigurado nga saanen nga makaakar dagitoy isu nga saan nga rumbeng nga datay
kadurmen wenno liklikan dagitoy ngem ket di ipaayan ida iti naan-anay nga suporta ken kasameten masapol nga dati gagangay latan iti panakilangen tayo awan iti rumbeng nga pagamkan tayo kadakwada gaputakit kitayen met iti medical team ti probinsya masapol nga siguraduenda nga umuna nga dagitoy ket saanen nga makaakar napintasen iti salunatda sakbay nga makarwarda kaditay quarantine facility. Ken di ba dati pag sa saupay di kitay doktor tayo partner itilaksid nga nalasatan dan detoy pandemya nga kimmapet kadakwada ket may advice kadakwada nga handa pa lang detay ruar kasama Irene. Roger, kasamang Ronald, dahito kita para matlaing iti bukod nga pagimbagan, dahito tatang naka-recobre iti nasaong sakit kasamang Ronald, kapata dagito kita talagang bilang tada dagito masagangdang dagito ada iti dati virus na kasamang Ronald ket alisto pa lang dito nga maakaran so maipagpagunam-gunam kadito iti apaman ng makarwarda kadito quarantine facility wenno iti man hospital nga nakaipananda kasamang Ronald nga manumet ket dito maipan iti hospital kaputaman manumet dito asymptomatic ken kasi dati wenno symptomatic kuna ket di ken kasi dati kuna ni governor no symptomatic man dito wenno danda iti sintomas iti nasaong sakit ket mild saan nga nakana saan nga nakaro dagiti tata sintomas nga kimpet kadakwada kasamang Ronald. Wen kasamang Irene alaket nakapinpintas nga damag dayjay tata inot metlaengen nga makarecover dagiti natamaan iti COVID-19 no patay ako natay digitoy ket gagangay wenno digitay haanda nga napakaruan digitay mild apong kakailyan isut gapuna nga sang kamay sa tayo nga aga karkararag tasapay tadigitay nabatbati pay nga COVID victim COVID patient iti probinsya tayo Ilocos Norte ket makarekobreda iti kabita na panawen kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket ti pakasdawa tayo digitay daduma adan sa datay saan pay nga datay nairakurak na nakarekobre kadagiti imun una kasamang Ronald tanong kitayan takit ni INC8, INC11, INC12 ken INC13 dagiti barutata so ni INC9 kinten adaten dita awan so ti hanta nga mo no apay nga hanpay nga nakarekobre nakarekobre ka din hampay basta tinagsaron no 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, awampay, 10, awampay, data 11, 12, 13. So di awampay dita tinalabsan ni 9-10. Okay. Ni 9-10. No dita mariro kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Ngem idi kalman ket 8 DJ nakarekobre. Awampay di ko ti 8. So sino ti may ka 8 ide? Maka-8 ajak kung sino kini 9 ken 10 wan dagita ti hana ta damit ni 8 ditan tilang nalabsan dita ket ni 9 ken ni 10 so dangar kini 9 ken ni 10 jay may ka 8 nga nakarekobre wan kasamang Irene. Okay nangiya tulo din iti oras tayon alas 6:27 so intansan ipadanon detay paset ti Preskon ni Gopi di kalman partner kasama nang intato kalawat kadagiti report kalanong tanto digiti sumagmamanong commercial ta napimpintas metlaeng no ada do digitay maipaita nga informasyon damdamag amom no kastoy nga bigbigat ket napintas iti dingeg iti radyo habang detay agrubrubuat ka kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, engineer. First of all, your opening message. Matagal na, hindi na tayo nagkita. But anyways, it's good to see everyone here on Zoom. And I just like to update everyone regarding COVID, of course. And well, the first thing, I know there has been some panic and some worry from the people. So I'd like to
reassure everyone that the situation is under control naman, and we are implementing new and clear protocols and procedures to further protect us. And siguro if we look naman at the big picture, our cases are still quite low, no? Even within the region, we're the lowest. And if we look at our cases also, it's all of our cases have been within 1 degree, no? Lahat mga primary contact. Wala pa yung passed on twice, no? So more or less medyo controlled pa rin siya. It's not continuously passing on, no? Walang outbreak na ganun po. So that's my siguro most important message. And later today we'll also be passing an EO with further guidelines to secure everyone. I'd also like to make mention of siguro some sad occurrences of discrimination and such. We'd like to reiterate to everyone that if the patient has been released, for example, they are no longer infectious. We're quarantining and isolating long enough so that by the time they are released to the community, they are no longer infectious. So siguro we have to already clarify sa tao na just because you test positive for COVID kahit PCR po, it does not mean that you are still infectious. I think nakita po natin yan even sa mga politicians. I think si Senator Sonny yung nauna po, di ba, na he was still testing positive kasi months after basically ang nakikita natin, you can still test positive pero hindi na po kayo infectious dun sa period na yan. So that's something that we need to remind our community, and so that when these recovered patients come home, they can also be accommodated. So let's try not to discriminate against, even our health workers. Siguro yun po ang pinaka-saddening, no? Na they really are heroes, but at times we are siguro abusing them in a way, no? And that's something that is very sad, but we also understand where people are coming from na talagang concerned lang sa safety po nila. So I hope we can avoid that type of behavior, but I appreciate the effort, especially from our kapitans who have been on the front line. They're our first line of defense. Also, I'd like to update you guys from about NNH. I just got off the phone with Dr. Ataisa earlier, and she informed me that they were able to procure another PCR machine. So, bali, sa MMH lang, may dalawa na po silang PCR machine at isang gene expert. And they're also waiting for an RNA extractor na makakadagdag daw sa capacity po natin. And in addition, we're looking at several options for procuring our own PCR machine for the province kasi we're seeing that the demand is rising already. Okay, the first one to shoot a question is Ronald Valdritz from DWFB Radio Pilipinas. Ronald? Okay. Good morning, Governor. Good morning sa mga kasama natin sa media. Tatanong ko lang, Governor, kung ano yung plano natin after August 14
mayroon ba tayong plano na extend pa itong hiniling natin na tigil muna sa pagpasok ng mga LSI at saka mga ROF, Governor? Well, siguro, good morning, Ronald. Salamat po sa tanong. Unang-una, let's siguro clarify that, no? Doon sa request po namin, wala pang official na response from the national government. But we do know na temporarily nag-stop ang DILG in sending home yung mga LSIs kasi nung Monday pa, may webinar po kami at sabi ni Sec Anyo na because of yung escalation ng Manila, nag-ME, diba, nag-MECQ, the movement is limited. So they're not sending home LSIs from Manila. So in that sense, medyo na-approve yung request namin. That wasn't approved, but it was followed, of course, at least for the LSIs. Sa mga ROF, very minimal po yung pumapasok na yon. But we'll still wait for official correspondence from national. As of now, our plan for after August 14, siguro one reason why we also want to admit these residents is because the more we delay, kasi first of all, we really can't lock down and we can't deny them, no? Kasi that's already an obligation of ours from the national government na eventually kailangan makapasok sila. So if we do keep delaying, the problem is at a later date, papasok sila lahat eh. So for our capacities and for the safety of everyone, it's really better pag slow and steady pagpasok nila. Imbis na we lock down for a long period, tapos biglang dadami sila. So let's see where our capacities are by the 14th. We'll consult with our doctors. But I think the scheduling of the residents is the best solution siguro para expected lahat sila and we can properly quarantine them. Isa pang tanong, Governor. Bakit po natatagalan yung pag-release ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa mga result ng PCR test? May nag-speculate na nasira ba yung PCR machine natin? Yung naunang PCR natin. So. Yeah, hindi po. Actually, yun din natanong ko kay Dr. Artaiza, no? Kasi narinig ko din yan. Hindi naman daw nasira. Ang nangyari lang daw, nag-disinfect po sila. I think nung Friday daw, last week. So, yung isang pagtakbo nila, kasi parang tatlong takbo yun eh. They call them 3 runs dun sa pag-testing. So, yung isang run niya, hindi nagawa in that one day. And then, dumami lang po ang samples, mga swab samples, no? So, hindi talaga nila na-cater lahat. So, kaya may backlog. But Dr. Ataiza assured me that by today, wala na pong backlog. So, matatapos na po nila. Okay. Next na mag-question po ay si Leilani Adriano po ng PNA. Hi, Gov. Good morning. Morning po. Sir, ang tanong ko po, how serious ang government effort on contact tracing? Very serious. We've been training and clarifying over the past few weeks. In fact, we even reached out to Baguio City, and since they're renowned for their contact tracing, and we actually have training ongoing right now for our contact tracers. So and now
with REO also that we'll be passing today. Kasama din po doon yung contact tracing. And siguro, we ask that the public also trust our doctors. Kasi some people are getting worried no, na kahit secondary contact, they want to be tested. But there's a certain procedure that we have to follow. So I hope that our people can understand our doctors who are doing their best to follow the procedures. But our teams are set. Basically, the health officer and the chief of police will be the head local contact tracing, the two heads for the local contact tracing. Yung city or municipal health officer at yung COP, no? And then with the province overseeing. Follow-up lang po, for every positive case, how do we ensure na lahat ng mga close contact ay dumadaan po sa quarantine at saka swab testing po? Well, we rely on the BHERTS. Actually, yun nga po, dun sa pag swab test, pag may positive po, the contacts are classified into two. May primary and my secondary contacts. As per DOH protocol and also globally, only the high-risk primary contacts are tested. So ito po yung mga tao na ka-live-in or magkatabi sa opisina within close proximity na consistent, let's say daily. No? So sila po yung eligible for PCR testing. The rest are asked to quarantine at home and observe their health. Now, pag may naging symptomatic po, then we can have the doctors take a look para kung warranted po ba ang PCR test. So, I think yung pinaka-importante dito is quarantine protocol. No? So, we rely on the BHERTS and the health officers to check and to monitor very closely. And so far, I think maayos naman po. Okay. Thank you, Gov. Yes. Okay. Arlene Dumingsin po ng PCPAC. Governor, magandang umaga po. Meron na po bang latest information sa result ng mga RT-PCR test ng mga bukal natin po? Hindi ko po alam. Morning po. Po yung complete results. But as far as I know, walang positive po sa mga bukal. So they are all negative, Apo Gobernador? I'm not sure, but siguro naman if there was a positive, may nag-contact sa akin. But I'm not sure kung lumabas lahat po ng... So, magko-quarantine po, mag-isolate pa rin sila, sir? So, they will still undergo isolation, Apo Gobernador? Yeah, I'm not sure. I think patapos na yung quarantine nila, no? I think what I heard is patapos na this week. So, I'm not sure of the dates, to be honest. But nothing to be alarmed about kasi I think wala naman yata nag-positive. Governor, meron po ba kayong urgent measure na dapat itakal ang Sangguniang Panlalawigan? Well, one thing is yung I asked them earlier is yung sa price limit ng rapid testing kasi 'di ba may mga reklamo po na medyo mahal daw ang rapid testing. So I'm looking to pass a limit no, or ceiling dun po sa pag-charge sa mga rapid tests. Another thing siguro I'd like to
discuss is yung accuracy ng rapid test, 'di ba? Kasi may mga nagsasabi na hindi accurate. And we understand that there are limitations dito po sa rapid test, but we cannot PCR test everyone, no? It's quite it's a slow process, and syempre our machines are also limited, which we will be addressing na. But the rapid test also works as a deterrent. We've seen our borders are much freer, or mas konti na po yung mga tao na pumapasok kasi alam po nila that we require testing. And even those who leave and return, mas konti po. The police sent us some data. Medyo after we required testing, medyo half na po yung mga nagre-request for TA from our police. So the rapid testing is it can be said na parang deterrent siya, no? It's a hurdle in movement. It's one strategy for us to lessen the movement of people in terms of exposing the province, no? By using these rapid tests. And the science keeps changing, no? So it's a very tricky process. And so now we're looking at yung antigen testing kasi yun daw yung bago na baka may potential na mas accurate at mas mabilis. Kasi yun po yung dalawang factors dito, no? Yung accuracy ng test tsaka yung speed. It needs to be fast para alam na. So thankfully, NMH by today will be fixed na po. Yun Okay, sa Bernard Ver from IFM. Okay, Gov, good morning. Morning, Yes, Bernard. Yes, good morning, Gov. Ang question ko about sa yung mga simbahan. Recently kasi we discourage sa PGIN na yung 10 person pataas dapat malimitahan na. Meron mga simbahan pa rin here in Ilocos Norte na nagre-receive pa rin more than 10 kasi malaki daw nga rin yung simbahan. Paano yun, Gov? Maraming nagreklamo, parishioners, pati yung mga pare, and then yung mga pumupunta sa simbahan. Well, technically speaking, discouraged lang naman, no? So, hindi siya banned talaga. But if all protocols are followed, the risk level also shouldn't be too high. So tama din naman pag talagang malaki ang venue nila. Basta very well disciplined lahat, no? At yung setup ng venue. So okay yun. Okay pala yun. Walang problema. O sa maluwang. Clear kasi yung kasi naging problema rin recently ni Father Joey Ran, who was the spokesperson of the Diocese of Lawag. Second, Gov, yung sa in terms, may sinabi ka kanina about discrimination. Full implementation na ba to, Gov? Napirmahan nyo na ba yung anti-discrimination against yung mga individuals, like for example, yung positive cases, and meron din yung mga yung mga officials kasi recently, just like in Lawag, na naging controversial sila here in Ilocos Norte. Yeah. So actually dati pa yung SP, I think maybe close to a month ago passed yung mga anti-discrimination, kasama na po yan. So that is in effect yung actually it's both national and local, no? Yung anti-discrimination. And it's something that is very sensitive siguro, but let's try to be understanding, especially sa mga frontliners natin, no? I mean, so long as we practice health measures, we should be safe naman. Okay. Thank you, Gov. Back to you, Vicky. Yes.
Okay, ang susunod na magko-question ay si Francel ng Bombo Radio. Good morning po, Gov. Morning. Gov, good morning po. Since it's no longer po recommended yung rapid test, are we still conducting rapid tests for quarantiners po, Gov? For quarantiners, no. That's not the PCR is really what is our primary form of testing. Pag may mga high risk po, we use we use PCR or swab testing talaga. So parang alternative lang po ang rapid, no? We understand the limitations of rapid, and we don't risk anything in terms of when we use rapid. As mentioned earlier, it's more of a deterrent, no? Para hindi dadami papasok. So at least may test sila or may requirement. In fact, everyone that's coming in, we are requiring a PCR test unless returning resident kasi magka-quarantine naman yon. Hello? Morning. Hello? Hello, sino sa Marlon? Okay. Okay, medyo nakapsot deta audio partner when no nagawan sa ti signal. Nagawan ti signal. Okay? Alawin ket dayjay ti signal kanto engineer no agad da. One signalan na kamto engineer no okay detan. Okay? Beno gagayam ken kakabsat. So, okay, go ahead. Karaman ka daytay napintas nga in pakamo ni Governor kasamang Ronald dati tatakada iti posibilidad nga madanton iti talong RT-PCR machine iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ta iti agdamak ket duan dati adda iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ken plano iti gobyerno probinsyal ti maddaan iti kabukbukodan nga PCR machine kasamang Ronald tapno iti kasta ket mas umalisto iti panakaamo iti resulta dagitay naisangkat nga swabbing kada iti tata dagitay malalaan iti samples dati para iti dati swab testing kasamang Ronald iti agdamak ket talaga nga nabalenbenanen iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center adu dagitay mangururay iti resulta dagitay naisangkat nga test kadakwada kasama Ronald. Okay, alamin na partner, nangyatulo din iti oras tayon, alas 6:50, ti oras ti programa tayo, Sirmatan ni Ilocano. Okay, kasama nang intag shout out partner, Nidi kasakit adado dagiti maipadanon ta nga ina pormasyon damdamag iti dayta gundaway ket inta tultuloy iti mangipadanon kadagiti sabsabali pay nga damag itatang bigat mabalin into no bigaten ti panaka panagalawatan kadagiti reports dagiti kadwata aga sipod nga rod ta limitadon dayti orasan na nabatbati partner. Yes, partner. So no pay in bagtatay ken ni Dr. Norman Rabagot ti COVID consultant iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald nga inton bigaten dati interview mi ken kuana ket mabalin siguro nga ipadanon ta iti daytoy met lang bigat dati tata interview ta kasamang Ronald kaputa madimeten dati press con in yusuat ni Governor ken isunton iti padanon ta inton bigat dati nayon natin sa naudi tatay ket ni kasamang Bernard. Ay, ni kasamang Francis. Ni kasamang Francis. Ay, 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 ni kasamang Francis. Ay
Francel, ngem dinatuloy, wan. Okay. So, iti pagkasaknan, di kita daduma pa nga natratar kasama ang Ronald, kida ti tata imununa nga panakayuswat iti press con, di kita napipintas nga pakaamo iti gobernador tayo, dati tata panangipa sigurado na, dati karaman kada iti nadakawat ko iti mununa gondaway, nga di kita rumwar kada iti quarantine facility, ket saan nga rumbeng paka-alarmaan, saan nga rumbeng i-discriminate, gaputa da gito ket talagang natalgeden, iti salun at da kasamang Ronald ken kasameten, dati panangi pasingked ni Governor, nga iti protocol, iti swab testing, inyat na iti Department of Health, ken kasameten ti World Health Organization, ket talaga na iget nga masursurot kasamang Ronald, ket dagiti tata pag-iramanan gayam dagiti napintas nga pakamo ti gobernador tayo dati panag-negative iti resulta dagiti swab testing nga naisiangkat kadagiti kaming iti sangguniang panlalawigan nga naadaan iti contact kadagiti maysa kadagiti frontliner iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kang grunan na kadagiti tataag papaay iti Kapitolyo Provincial kasamang Ronald ket negatibo dagiti bubukal tayo, so nakunapay iti gobernador nga mabalin nga iti daytoy nga when iti daytoy nga lawas katagmudupay ket din datay panaka-quarantine da kasamang Ronald ket naamuan tayo nga dapat iti posibilidad nga ita nga lawas ket damat lang datay maiyuswat nga session dagiti kaming iti sangguniang panlalawigan. So dato iti padaanan tayo datay posibilidad nga panakayuswat iti session iti daytoy metlaing lawas kapo kadagiti kada dagiti urgent measure nga kalikagom iti gobernador tayo nga maipasawen o maaprobaran iti Junta Provincial kasamang Ronald. Wan, kasama nga Irene, alaket naikatatata iti panag-ari papa. Dagitay kaprobinsyaan tayo. Kalpasan nga negatibo iti resulta. Detoy swab test dagiti bubukal tayo iti probinsya ti Ilocos Norte taamom kasamang Irene idi na ipadamag nga dagitay sumagmamanong empleyado ti gobyerno provinsyal kadagitoy ket nagpositibo ti COVID-19 ket kunada pay ket diket nakamamak tattat mapan kapitulyo kunada kasamang Irene. Malaket tayo na tayo nasebseban dayjay nga panag-ari papakin panagdandanag dagitay kakailyan tayo kalpasan nga napintas detoy nagdalanan ken resulta ti swab test kadagitoy nga official tayo partner. Yes, kasamang Ronald ket tapno maipadanon tamet lang kas kadatay inkari tayo di kalman ken ni Dr. Norman Rabago ket ipadanon tan ti daytoy nga bigat datay interview tayo ken ni Dr. Norman Rabago di kalman may nagpeleng kadati naiyuswat nga contact tracing seminar idi laeng kalman kasamang Ronald. Ang tulo din iti oras ada pa inem minutos kasangwanan ti oras ti alas 7 ket tiro dati paset ti interview ni kasamang Irene ken ni Dr. Norman Rabago. Actually, ma'am, that the contact tracing seminar, this is my 4th time discussing about contact tracing already. But upon observations din naman kasi, during those times where there had been low number of cases in the province of Ilocos Norte, medyo handa nga na-practice dagiding briefing. Now that we are seeing a surge of the numbers of positive confirmed cases, I think it is but proper and timely also to reactivate or much less to improve the protocols that we already placed during those times where konti pa ang cases. Kaya tayo nag-formulate ng unified, integrated. I said unified because I would like this protocol to be used upon the order of our beloved governor, that it must be used by the entire province, and unified also because we all want to involve other agencies, especially the DOH, the National
hospitals na, well, we know Mariano Marcos to be also active in this, and even the private sectors, the BFP, and all other agencies that may want to join us and volunteer in this endeavor of ours, the contact tracing. So dok anya dagiti nainayon tatanga na pag nunuman yo doktor no dadapay nga mapaigatan dati panakaisang kateti contact tracing dok. Alam mo, much less maganda naman yung ating mga naumpisahan because we were guided by the DOH and the DALG memorandums din naman. They have provided us with the framework of what to do. Tiket din na inayon itaket how we are going to do it, because we want the LGU to be siyempre actively participating in this, capacitating now the BHERTS with the directives of our DILG representative who was here present, nga mabalintay kano nga immobilize dagiti barangay BHERTS and other barangay parang citizens dayjay barangay nga nag-volunteer also to be included in our local contact tracing team. Tipay mesa nga nagbaliwan na daytoy, we tried to listen to the other practices from the other LGUs and to Baguio City Protocol, most especially we tried to adapt kung anong meron sila, because as we all know na sasabihan na medyo maganda yung contact tracing ng Baguio City. And with the help also of our IT people who are already here at the PGIN, we only have to capacitate and maximize their abilities to help us with this endeavor. So dok dati practice iti nga sa rentat dati ti syudad ti Batak dok kaslakas diay no dok dati maipatungpal. What do you mean Batak? Adig dati sistema data Batak dok nga mausat dagiti barangay health emergency response team da nga iti panakaisa ang kateti contact tracing dok. Actually yun naman lahat ng ginagawa natin sa PGIN. Kasi lang natin i-strengthen pa more and be more logical, organized, unified, and siyempre, mas magiging updated tayo sa ating magiging protocol. Teko namon, ter aramidan dyan da Batak, ter aramidan dyan da Lawag, ter aramidan da dyan Pagudpot. Pwede bang ter aramidan tayo, ito Ilocos Norte? Dejay ti kaya tenga mangeg, to into no maminsanan kasi we want to have a centralized operation for the contact tracing for the province of Ilocos Norte. For at the end of it, taga Ilocos Norte tayo met amin, ori taga Batangas, ori taga San Nicolas ta, and amumet nga ori taga San Nicolas ka kumakit mabaling kamet pumasyar de Lawag. So and our borders are limited to Ilocos Norte borders, so the people keeps in and out of the towns inside Ilocos Norte. So lahat yun kailangan natin protektahan sa isang systematic na contact tracing team natin. Okay, Doc. Thank you, Doc. So, dapat dati tata nayon kasamang Ronald dati tata rakura ka ni Dr. Norman Rabago. Teka, likawin mo tatanga ipakamuan. Naging informasyon kadagiti kakailan tayo, Doc. Iti umuna-unay apo since we are trying to update our contact tracing strategies. For those who thought that you are a primary contact, meaning meron kang direct contact with the patient, you spent more than 15 minutes with that patient, nga nakalangan-langan, nakasao, face-to-face in less than 1 meter, nga awam pulo sa rin yung PPE, then by all means you can be considered as primary or close contact.
Pero kadagiti apo makapanunot nga close contact kayo, ito muna unay nga aramidan nyo is quarantine, self-isolate, even with your own family. So do not be coming over telling us you are a primary suspect or primary contact or a close contact if you are outside the door, outside your home, going to offices or marketing, going to the grocery. So, hindi po siya rational. So, if you think you're a close contact, initially, do not come for us, bugging us with the test, but rather isolate for 14 days, then you will be scheduled for the swab test, because swab testing also, or the PCR test, is limited in the sense that we only have one PCR machine, and with that we have to prioritize who should be tested first. So, yun natin no kaapo, dagiti symptomatic nga suspects, sumarsaron to dagiti close contacts, nga mada definition ti close contact, nga gaputad limabas kala di balay dapo ket primary contact kan, haan nga kasjay. But then again, if you think you are a close contact, the most rational thing to do is stay at home in your own room, isolate, do not mingle, not even with the family members, for 14 days. With that 14 days that you remain asymptomatic, with or without swab testing, you will be good to go. Okay, thank you very much po. Sana hantay nga unay nagpanpanik. We must be empowered with knowledge, not being grounded only by the fear of COVID na meron tayo. While we remain to be steadfast, we should also be responsible enough to know the truth about COVID-19 po. Thank you po. Thank you. So, dijay kasamang Ronald, dati tatapan na ki inuman ko ni Dr. Norman Rabago, iti idilaing kalman, dati panakaiswat iti contact tracing seminar, ket kas kadati palawag na saan gaya mga dijay iti damo, panakaisiyang kat iti mayasping seminar, ngam ket di may kapaten nga gundaway, kapo kadati napinget nga kalikagom, iti gobyerno provincial, siyempre iti panangidaulo iti gobernador tayo nga mapaalisto dati contact tracing. Ket dati apela ni Dr. Norman Rabago nga no mamati tayo nga datayo ket primary nga naka dati digiti nakapulapol tayo kun akman ket di digiti nagpositibo iti nasaong sakit ket i-isolate when dati masapul nga saan tayo nga dati makipulpulapol, iti asinuman, pakairamanan, dagiti kaming iti pamilya tayo, tapno iti kastakit maproteheran da, saan nga dati mapankalatan iti doktor, ay nakapulapol ko ni kastoy, hamo nga mapanlatan ibagbaga ka dati, doktor, lakit di mariknamet nga dati asymptomatic ka, wamet ti simptomas nga marikriknam, iti nga dapakay na igan iti COVID-19, tilayangan rumbeng aramidem ket dati ya-isolate mo, di chay bagbagim, tapno sigurado nga no bilang ta nag-positibo ka man, ngem-ket di asymptomatic ka, awanin iti sa balipay nga maakaran, gapotasan mo met nga asasitgan, dagiti kaming iti pamilya, wenno asinuman nga papagayam, wenno amamom, ket dijay mas masigurado nga awanin iti sa balipay nga maakaran, no iti panagkitam, ket nakapulapol mo, dagiti nag-positibo, masapol nga dati saan kan nga umasasideg iti uray asin uman. Okay, partner, laket naglablabesan ti orsta, ket kablang taruda digiti mayat ti pabuya na, padengeg na kada tayo itatang bigat, iti programa tayo. Sir Mata ni Ilocano. Kablang tayo ni pagayam tayo nga Nora Pulido, ni Jane Umadak, ni pagayam tayo nga Donna Hervasio Granger, ni Ma'am Regina Salvador, ni Mr. Rodnel Felix, ni Auntie Linda Dakip Agliam, ni manang tayo nga Emma Kimoyo Gareliano, ni Delia Doco, ni Marilo Pascua Castro, okay, ni Nalin Pambid Silvano, ni Harold Layawen, ni Chris Domingo, ken ni Apo Kapitan Joji Jimenez, ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna, ni Emily Rasay Arellano, ni Namaji Tunak, ni Sangko Bayan Member Efren Valdez, ni Teresita Espejo, kasama ni Mr. Jeff Cabias, ken ni Mami Felicitas Cabias dita Honolulu, Hawaii, ken ni Sir Ronald
saludares. Kan amin latan nga Jack Maiya naganan ni Mina Tagatak Beltran Pasyon Torres, ken ni Fidel Acevedo, ken ni Mr. Jude Opelak Pitan. Okay, partner ni Randy Archaga Santisas. Good morning Ilocos Norte na imbag nga agsapa kada kayo kuna nadto ni Apo sanggod niyang bayan member Efren Valdez. Okay, partner? Yes, partner. So happy birthday gayam kita tay kaanakak ni Glenard Manasano. Sa pela kumata dati nas adupay nga when pimpintas nga salunat iti iparabor ken kay Tina Marswa, anak ko. Ken kasama tayo kablaon tepay ni pagayam tayong Birji Maranan Umawid. Wow. Good morning, Sir Mata ko na natoy. Okay, good morning. Kadagiti amin latan nga mga tartarabay iti programa tayo kasamang Ronald. Okay, partner, muna ka nga pumakadan. Iti nagan ti gobyerno provinsyal nga dadalwan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office dadalwan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang, tuy pagayim yung agyaman iti panang tartarabay iti programa Sir Mata ni Ilocano, Irene Ringo. Itinaganan ni Apong Glenn, ken kasama ten nangkikita ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, iti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direction station manager Rod Sadjan, toy namuti biyang ni Ronald Domingo, mangibatbati tayong bagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sir Mata ni Ilocano. Sir Mata ni Ilocano. Sir Mata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sir Mata ni Ilocano. Sir Mata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan,